Na otpustu iz bolnice mnogo toga mora da se savjetuje pacijentu. Prvo, pacijent počinje da uzima tečnost dok je u bolnici. I negde mi obično otpuštamo pacijenta trećeg postoperativnog dana kada je na punoj tečnoj dijeti, što znači da uzima tečnost na usta bez ograničenja bilo kakvo. Sa čvrstom hranom sam kreći kasnije. Tečnost omogućava da dovoljna količina tečnosti i adekvatno kretanje u kući omogućava da se rizik od stvaranja trombova u organizmu bilo gde svede na najmanju moguću meru. Prvo, bojaznost za sebe predstavlja stanje gde je povećana verovatnoća za nastanak tromba. Druga stvar, operacija je dodatni faktor rizika, laparoskopija treći faktor rizika. O tome mora ozbiljno da se razmišlja i tu moraju da se preduzmu sve moguće mere da se taj rizik svede na minimum. I na trećem mestu se savjetuje da najmanje 3 nedelje posle operacije pacijenti uzimaju injekciju koja se daje jednom dnevno, a lek koji se daje je lek protiv zgrušavanja krvi. Probiotici takođe savjetuju se, iako to nije neophodno, ali se savjetuju posle svake hirurške intervencije, pa i posle ove. I savjetuje se pacijentima da uzimaju lek kojim će da odmore malo želudac, pošto se radi operacija na želucu, lek koji smanjuje lučenje kiseline želudačne i to su nekako standardni lekovi koji se uzimaju kod kuće. Nekad smo davali antibiotika mnogo više nego danas. Danas se zna da za ovakvu jednu operaciju se da samo 1 doza antibiotika, neposredno pre operacije i posle toga više ne.